Na areni Petrol dvoboj nogometašev Celja in Aluminija, domača ekipa v boju za 4. mesto, gostje pa v boju za 9. mesto in obstanek med prvoligaško druščino. Celjani še vedno neporaženi, tokrat pa so bili boljši v tem dvoboju. Prva akcija že za domače igralce, 18. minuta in strel Volaša, ki ni bil najbolj natančen. Akcija za nogometaše Celja, Lopeta je prišel do žoge in zadev za 1:0, to je bil gol za prednost domačega moštva. 18. minuta in Grofi so povedli prek Žusija Lopete, ki je dosegel prvi gol v prvoligaški druščini. Ob koncu prvega polčasa še kombinacija Cveka, ki je poskušal, ampak udarec ni bil najbolj natančen. V sodniškem dodatku prvega polčasa še en strel nogometašev Celja, Rudi Požek Vancaš je streljal, na pravem mestu pa je bil gostujoči vratar Luka Janžekovič. Drugi polčas in prva kombinacija za Celjane, tekla je 2. minuta nadaljevanja in Dalibor Volaš je najvišje skočil, zadev pa le vratnica, ostalo je pri minimalni prednosti. Kot naslednji v napadu še enkrat nogometaši Celja, pred vrati je bil v izjemno ugodnem položaju Goran Cvijanović, tudi tale strel ni bil najbolj natančen, šel je visoko prek vrat. Po dobri uri igre priložnost za Aluminij, odaleč je streljal Kramer, ki je vstopil v tem drugem delu, ampak izkazal se je z obrambo Matjaž Rozman. Do konca tekme še napad za goste, prosti strel iz 20 metrov, k žogi stopi Matic Vrbanec in nekoliko zgreši vrata, streljal čez gol domačega vratarja. Še zadnja akcija tekme, Rudi Požek Vancaš, 1:1 in preigravanje, tokrat dober strel z desnico, dolgi kot, izvrstna obramba Luke Janžekoviča, ki je tokrat rešil gostujoča vrata. Vse skupaj pa je bilo premalo za karkoli drugega kot pa poraz z 1:0. Žusi Lopeta je odločil v prvem delu po golu in prenesel Celju nove 3 točke. Vrhunsku analizu ste napravili, mislim da je suvišno kazati više nego što ste vi rekli. Kad ne realiziraš svoje šanse, sigurno da uđe jedna strepnja i strah da ti se ne dogodi ono što se dogodilo u prošlim utakmicama gdje iz ničega ti zabiju gol u zadnjim minutama. Sjetite se samo Olimpije i vjerojatno to sa mladim igračima to uđe nekako podsvjesno, pa te uđe nekakav strah. Svejedno, čestitao bih igračima na borbi, zalaganju i na jednostavno stvorenim šansama. Mislim da smo zaslužili da se ranije zatvori utakmica i da jednostavno privedemo to kroz rutinski do kraja. Najprije čestitke Celju na pobjedi, zaslužena pobjeda. Mi smo prvo poluvrijeme dopustili da protivnik ima veći posjed lopte i čekali smo šansu iz polu kontre i tu smo imali 2 dobre situacije, nismo to iskoristili. Međutim, tvrda utakmica, u ovakvim utakmicama odlučuju sitnice, to se dogodilo prvo poluvrijeme, jedan centar šut sa strane, slaba reakcija ispred gola i bili smo 1:0 iza. Drugo poluvrijeme promijenili smo sistem, napravili smo malo veći pritisak, dignuli smo se, Celje više nije imalo igru, ali nam naravno nisu puno ni dopustili.